sieving of PADDY PAN KATANGMEI or NAP KAGAMMEI mi hai lau goi rina sai hai ta na ba me ni tong tan hai new rethai lau tai lau di gong lo ba mi tong nap gum kho hai nap phau na mi gan kho pan hai pu pau gan khroina katang na gong e mi tong process hai to bi cho to bi gan kho phom mai taw thu bam ni nu e nap gau kuang bam ni nu e bai bai mai nap gum rak kho tai phom pha mai nai na bam me ka goi te su than su thing mi tong process akhat the mi hai pantang lu chan sa the new rina sieving su ni mai tong machine khani pot chai akhat tai pantang lu tai mi kho tai nap gum te lo ngal la ke katang bi tong e mi hi katang thai ma phugan kho ka gong pat ma katak pat lin to mai sin pai na nai bi tong the mi hi sada to ma ke te tho naturally new time again exam krina mi kum mai katit na mai tong tan cham hak mai tong tan bam khon sini thai lo mang mai khang thu pai na kungan mai tong tan de exam krina law goi ta po pai kin krina tan guang mai tong tan ti hai ka niu ni tan thai diu khang tana sai hai ka niu ti hai cham mai lai ka jaw na sek sek hai din na bam mai tong e mi ko hai ka niu pai na expert su the mi kum ma thiam mai law goi ta ni ka niu rina mathang su na cham dil lo da diu khang ni ka niu ti ni encourage we mi ko me hai niu taw gan juk khau pan katang dat mak senu thai nap sam liu tu nu thai tu ni ning na bam de tikitho ka ge nai ai mi ko mi tong tan hai simple su hak mi tong with the use of simple machine pantang lu turina sin su na niu nap sam la bam puni nap gum bam puni katang than mai su than su thik na tu mai tu mai he niu khang pum khang ni geng mai the mi tong tan hai niu ka ge nai pi jang krina alaw goi ti ni mi ko mi tuang katit na mi tuang tan mom khon sani kaniu te heni ti thai lo khang ka ge nai pi jang khre sai hai tan kai na bam mi tuang e sieving of PADDY pan katang mai